वांखई केंद्र की कांग्रेस के एमएलए ओरिब वाई इराबोट कांग्रेस पार्टी थादोलगा बीजेपी दे यावरगनी हाइरे रेप विक्टिम सिंह अचुम वायल फंगनबा स्टेट मेडिकल लीगल सर्विस लहन बतंगाई फजरे हाइना दी पुलिस मिनिस्टर गायखाना फोंदोक्रे आईएलबी सनलो हाइदन लाखिब वाकत खोंगसे थुगाइनबा पुलिस न तियार गैस कापदा महिरुई तरा हेन असोपन नंखरे अमसुंग दुरान कप लिसिंग तरा तरुक की फाइनल संगदुन नेरोका फुटबॉल क्लब ना अनोबा पुआरी में सेमख्रे मैं खुरमजरी अदोमने मेरिबस इंपैक्ट न्यूज ने आई तखलमम श्याम कनन हाउजे पुंजा सि फावबगी मरबा पाव म्याम दे पिजरी असेंबली में खल नक्सिलपगलना मणिपुर की राजनीति दा अहोम कया उरकप याबगी फिल्म लाकले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सीनियर पॉलिटिशियन वांखई केंद्र के एमएलए युमखाम इराबोर कांग्रेस पार्टी थादोलगा बीजेपी दे यावरप याना लेरे कांग्रेस गवर्नमेंट के तोलगा अतोबा पॉलिटिकल पार्टी अमदा यावनबा ngasi ayuk असेंबली constituency asiki miyamna खुराई द लेबा एमएलए की युमदा थोमजिनखे अयुक पुंग तरा मखाई ताबदगी पुंग तरा खर हेन फावा एमएलए की युमदा मियाम मिफममा पांगथोक्तना वारेफ कया लौकी हाइरी हंदक पांगथोकेब इम्फाल म्युनिसिपल कोऑपरेशन के मिखलदा आईएनसी के टिकेटा मिखल माइटी हौरबा अदुगा हौजिकना वांखई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ओईबी लाइस्रम मेमसाना कांग्रेस पार्टी की ओइनदी नुंसी अदबो चीफ मिनिस्टर ओखरम इबोबिना लुसिंगलिबा कांग्रेस गवर्नमेंट असिदी खीरे हाइदुना पेंद्रब मियामना खंगौदना हौरक्तुना ngasi मिफमदु पांगथोकिबनि हाइना फोंदोखि मांगना हाइकिबदा वांखई असेंबली कंस्टिट्युएंसी असिदा कांग्रेस के एमएलए अमा लैना लैना एमएलए अनि लैबका पांखक ओइरे कांग्रेस के एमएलए अमा ओइरबसु लैरिब गवर्नमेंट असिना कांग्रेस एमएलए अमदा पिफम थोपा इकाई खुमनबा अदु ngasi फावबा पिबिद्रे मरमदुना लाक्लिब मिखल असिदा करमना कांग्रेस के बोर्ड खोंगदोरिबनो लाक्लिब असेंबली मिखल असिदा वांखई असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा कांग्रेस पार्टी के एमएलए काहंदनब लोइनना कांग्रेस की गवर्नमेंट अमुक हलक्तनबा वांखई केंद्र की मियामना अंगब थाकता होनगनी अदम ओइनमक एमएलए ने तौरपा लौरपा फेरेपता मियामना पुन्ना समिनगनी हाइनसु फोंदोखि पनबा याबदी वाई इराबोर हौकिब लिसिंगनि कुमजा इंग्लिश लिसिंग चमापन मरफुदा अहानब एमएलए ओइना कारक्तुना तोंगा तोंबा डिपार्टमेंट कयागी मिनिस्टर ओइरनबा सेनियर पॉलिटिशियन मनी एमएलए मसा खंगदबिदा अदुकी मतिक यामलाबा मियामना अखोइजे बीजेपी दा अखोइजे सपोर्ट तौरगा अखोइ कांग्रेस गवर्नमेंट खिजरे अखोइगी वांखई केंद्र दा हाइरिबा कांग्रेस गवर्नमेंट जे लहलगुम छि अतोपा कइनोमा गवर्नमेंट अमा सेमदबगिदमक सपोर्ट तौरे हाइना यामलाबा मियामदना वारेप अमा लौबगा लोइनना अखोइगी एमएलए ना लौरकपा डिसीजन दुदा अखोइ पुन्ना प्रजा मयाम पुन्ना चटमिनबा हाइबा फिरेबसिदे अखोइ अमतो एना कमेंट लेबजरे नुपी ओइबिसिंग इज्जत खुंगाउनबगी थौदोकसिंगदा चेनरब मियोइसिंगदा आयन ओइबा सेराक पिननबा स्टेट मेडिकल लीगल सर्विस लेहनबगी तंगाई फदबा लई हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगना फोंदोखरे वाफमसिंग असि फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट जेनिम्स न सिंदना पोरमपात लैबा जेनिम्स की ऑडिटोरियम दा कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन सीएमई की मखादा इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हाइब थीम दा नोमगी ओइबा नेशनल सेमिनार अमा पांगथोकिबा अदुगा मरिलेना फोंदोकिबनी Deputy Chief Minister Gaikangam Nahai, Lamda Masidasu, Konai Asibu Amuba Kali Kaya, Peshinba, Nupi Webigi is that Manganbagi Taudo Kaya, Tokle, Nupi Webi Singi Punsi, Leka Tahaliba Crime Asiga, Marilenana, Matik Saba, Pramanamadi, Tijan Humzin Bagi Forensic Science Department, Mapung Padabana, Sienaba Kaya, Fabangam the Lady. Pima Masida, State Asig Forensic Department, Matam Gasuna Bamonga, Fagatna Matam Ori Haina, Pagatan Matam Ori Haina, Deputy Chief Minister Gakangamna, Makatana Fondoki. Government society is Messiana, Tuna, forensic laboratory, upgrade to them, upgrade to Bolina, forensic science, nothing, Laura investigation, police officers in investigation, Yamna, Upay, criminals in Subo, Marano Tungina, conviction, Pinama, Kano, Nazari, Punama, Sikumba, Confront Asda. outcome aduna chuba adu pai pugani lamdam asida ILP sanhalo haidna lakhiba mahiru singi wakat khongser police na tankhai khre tankhai aduda nupi mahiro yauna mahiru taragi mathakta asopa nangkhre
Nongthil pungani taba adwaida Maharaj Bodhasandra College Royal Academy Wangkhaya masung Payawan Academy ki mahiroi kayana lamdamasida ILP sana halo haiduna konung mamangdagi sanjen thong tamna wakat khongset lake mahiroi sing aduna City Convention Center yorokpada mafamadu leramba police singna mahiroi sing adubo makha tana satana bathingki police ka mahiroi sing aduga mayak munaringaida ahenba police ki team laktuna smoke bomb amati tia gas cell kaya kaptuna mahiroi sing adubo tankhai khibani Police na tankhai badagi khoi saung na mahiroi singna police ki mai kai tamna nongna thomjin ke makha tana ahen ba police personnel sing laktuna mahiroi singa debu tankhai bada mai pa ke singmerongi sangapham da su enlightened knowledge ki mahiroi kayana lambi da tholaktuna landamasida ILPS anhalo haiduna wakat khongsat satke mahiroi sing khongsat aduna sangapham kaithial yorakpada police na athingba piba galonena tankhai ki hairi ngasi mahiroi sing khongjang aduda mahiroi kaya ama sopan nangkre DM College of Commerce ki first year gi mahiroi Mamat Laisangkhong Fazala masung Palace compound da leiba Payawan Academy ki class 12 ki mahiroi Angom Suranjit Khuru da tiagias na panbadagi soke makoi na housing porompa ta leiba Jenims casualty ward like anaki hospital asimakta da Brighter Academy new second gi mahiroi Elamam Rose smoke bomb gi maikuna soro honmad awab lakpadagi hospital asiki casualty ward ta lying sataki Palace compound da leiba advanced hospital so ningthem pukri mapal da leiba Royal Academy of Science ki nupi mahiroi taruk yauna punna mahiroi tara police ka muknabada wan tharpa masung asopan nangbadagi like anaki tungda mahiroi sing adu doctor sing na far set piraba matungda yumda halan kre Yalomi kannanaba anubabil fast of high demanda mahiroi sing oiba asoba concept ama athuma matamda pangtholagani haina JCLPS students wing convener Moirang Tem Laxman Fongdokre ngasi JCLPS ke loisangda pangthoki ba pawmi sing unabamada Laxmanna athuma matamda Manipur Legislative Assembly pangthoktona Yalomi kannaba anubabil pass taw haiduna ngasi mahiroi singna sangsinba khongjangda Manipur police na tiagas kaptuna mahiroi kuntrarom asopa nangan kiba thongbasu yaningdi haike Yalomi kanana sangsilba khongjang singbo namthanaba government asina curfew thamba yaungna sangsilba ka henba thawong sing athaba matamda handokadabane makata na ka henba thawong sing satralabadi JCLPS student wing na government asigi matakta matam supagi oina public curfew thamlakani haina section wasu thamlakli loinana athaba matamda mahiru singi khongset pangtonaba JCLPS students wing na CM saba lori haina su makata na phongdoki mahiroi akhoi kunchai mathakta asopan nangkhre loinana aruba fiom da khoi laikan kiba gi asingba yam lebak thiba nimit amane miam gi yalomi kanjana bagi hawa sibu akhoi gi lenga asina sakti sina duna namthagani haibasi ngallingai da handu hawuna chumgani makhoina aranmas makhal gi sakti sina duna mafam da akhoi curfew salaiba asina singba kaya tawriba si kutakta leptragadi JCLPS student wingi maikai dagi lenga asigi mathakta matam supagi wana curfew lafolagani Amaramda landam asigi yalomi kannabaga mari lenena inner line pami system gi billama assembly da pass to haibase miyam gi ayab ama darkar oiri miyam gi yanaba ama puraklabadi assembly kobada September 13 fawba ngaidragasu yagani haina deputy chief minister gakhangna fongdokre nakalamranda JCLPS ki maikaidagi state government na athuba matamda khanaduna ILPS ka mari lenaba billama thas ki 13 fawba gi manungda akhanaba assembly bifam ama kaudana pass tawgadabani haiduna thamkiba leirabani Pawmisina Deputy Chief Minister Gakhangam Nahai Housing Assembly ki business asi ILPS ki issue asi khakta ngaire adubo assembly na pass tawgadoriba ILPS ki marina badra bill asi mipung khodimak na yaba haiba amadi tangai fadri kariguma miyam na yaba ngamloidaba bill ama state government na pass tawraga kari wathok lakadagi haibagi akiba adu khaktani haina Gakhang na makhata ki JCLP मखोई की ड्राप अब पीर मत पुनः मक्तो मैम या जमीन जारब्रा है बस कोई ओपिनियन दो शेयर तो मिने बच्चे दन को सरकार ने पुथोइबा JCLP ने पुथोइबा अदो मैम जो जमीन नरब्रा है जे अदो कन होरेन मैम दो जमीन नब पोट ओइद्रबदि मदु करी ठोकरा है मदु अप्रेहेंशन दो को अदो मदु थुना जमीन नर जारबदि 21 September ngai roi haba aduna tawdabadi puthokado pot se practical oiba oithokpi aba pot am ohen khisi haijaba adani
Outer Manipur Tribals Forum amasung Joint Action Committee Against Anti-Tribal Bill gi mihit sing nangasi Governor Nazma Heptulagu unaduna ILP Bill ga mari lenena tribal miyam gi pen da sing paudam kre haina Outer Manipur Tribals Forum dagi thadorapa serlaman khangalagli Manipur indigenous tribal singbo tokai tahanba gi thawong amadi tribal miyam na yaningadaba solution ama porakpa gi tangai fadabadu Governor da fongdoki center da pandu leriba bill ani asi Nilified Tawdri Fawbadi Amadi Mi Mapangi Aroiba Matomangam Sing Pangtok Trifauba Anaba Bill Amuk Yabang Amloi Haibo from Yauba Memorandum Amasu Governor the Pisin Kihaina Sierra Cinemakata Napali Lamnamasig Yellomi Purup Oribamita Maitaina Scheduled Tribe Lista Saralo Haibu Demand Taurduna Scheduled Tribe Demand Committee the Sin and the Task Tanipana Sakadori Miyangi Kong Secta Lamnamasig Miyamna Saru Yabina Pauzil Lakpakolina Nimit Asida Lup Amatan Ban Janet Stride Amadi Blockade Tobidanaba Committee as an appeal Taurakli. Manipur Press Club Tapaumis no Nabama the Scheduled Tribe Demand Committee Coordinating Body ki Convener Mutum Suramani Haikibada Miam you release at Kadabanamit Asida Manipur Langaki Department Karagi Ahang Bafam Launaba Aibas Sanging Pangtokani Haina Taurang Tauribasi Handok Pio Niminasinata Batobanamit Amada Pangtok Piduna Miam the Satkadoriba Kongset Mapung Fana Nabakonabada Mating Pangbiu Haiki. Mitai Maitena schedule gi list chal houda bagi awat pa ma leiri base ngasi gi lengak loi sing sina khangbiraga akhanna miyeng ama changbirakan da tangai phadana mase schedule list chan daba yadaba ni haiba wafam si Scheduled Demand Committee gi site gi thamjari koina chatkadori ba miyam gi khongchat che masi ubirakan da ngasi gi lengak loi sing sina masi tawpham thokpani haiba se masi khangbi nanabagi damakta khoi tangai phadana khongchat si chatnanaba hona jaban khongchat si chatpa matamda tongan ba sector da leibiriba mipung khuding mangna khongchat si saru yabiu support tawbiduna mapung phan biu haiba wafam si media gi thongda masi thamjari Manipur government and Muslim Singidul Juha Kumai Gamari Lena, Lalaba September Tarani Togi Mahuta September Tarahunda when a Soti Lao Tokre, Luna September Tarani Toida, government officing, educational institutions sing, Bangamas financial institutions sing, Hangani, Amaromda, Edul Zuhana Maram Oidaga, Haying James OPD Hangani Duga, Nomizing Amadin to carbon the Mitki. OPD loan gani hairi lonena lalaba September tarahum doida it oiba maramna Manipur University ke tongan ba department sing entrance test asi yaithok pi haina all Manipur Muslim Students Organization amasogi sirlamana University asigi authority amasung Manipur lengak ta appeal tawrakle lonena nominasi da Manipur da leriba private school singina su exam tawani haina lebiba asi su tawbidana ba serulasina makata na appeal tawre Sada Hills Autonomous District Council Kangpopi ki member Oriba ML Dominic Kansowada Manipur University na doctorate degree pirak pada council asigi staff amadi member singna taram na okre ngasino AOC da laiba hotel Imphal da pangthoki batharom amada ML Dominic Kansowabo council asigi miyoi singna kodol tamduna ikai kunabas utke tharomadu da Sada Hills Autonomous District Council ki chairman Haukhalal Hangsing vice chairman Thangjakan Misau Council के members सिंह अमसंग staff सिंह ना सर्विया की District Council's members से अमरामदा मजाम न खन्नरे मखोई से लारे है तबा मतोबा इबंगम दबस ओइन खली एकोई मरकता master degree के अमरुम ले expect हो जबदी होई कि इंगोन ले रिबा member master सिंह नसु MA सिंह नसु माग डोमिनिक के मतुंग इल्लागा मखोई नसु सुमा डॉक्टर डिग्री हाइबसे सोइन न फंगलकन हाइबसे थाजै Matang sa ilising tara tereta pangto kadrobe assembly mikhal gamari lenena lalaba September taramapan kun amas kun mathoida BL na authorized tauraba engineer singa lunena EVM gi first level checking tawbagi thorom pangto lagani maramasina Imphal East district ki manunda laiba national amasung state political party singna authorized tauraba party gi mihut ani tharaknaba district election officer DO Imphal East na sirulama khangalakle Hariba Mute Singh Asigi entry pass Sanaba passport size ke photo ani Laliba September Taratrafab ke Manungda district election officer Imphal East Thazil Nabasu Kangalakli Sai kuding ki pangthok tuna lakpagom saliba sai asigi oina su thas ke kuma pandagi kunthra phawba konu mamangda leiba lamyan ba sanglilda matam isai numit observation committee na sindana matam isai ki numit thorom pangthok lagani hairi hiramasi ki matangda ngasi manungthil Manipur Police Club ta pawmi sing unabada committee asigi convener ait joginna haikibada numit nini suna pangthok kadawa thorom asida lamdam asigi art po nungthijaba miyoi singi oiba
isai nomai jagoi amadi music instrument gi thorom sing pangthokani loinana non professional sing gi isai nomai gi thorom su pangthokani thorom asida saru yabiningba miyoi singna ya school laiba matam isai nomit observation committee gi office ta lakpiduna akoba marol khangbibi yagani so hairi yamna nungaiba makal matel isai nomai sakpa sareng thiba drama natragana makal makal gi artist sing ji oiba talent show ma numisi gi isai nomai gi numisida mapung phana artist sing gi nungaiba amadi mapung phana program je pangthok nabagi program le khoni sinjari se akoi artist sing sina sareng thijage drama tawjage jagoi sajage isai tawjage magi artist sing si mayam na ubirangmani isai sakpa khatang natabada moi gi talents mayam am leiriba asuma mayam si hayeng date 30 sida makal masu mayam punsallaga mayam da yamna nungaiba matam isai numit ama haibado lawjage na sinjabani Residential Kids Care School da mahi tamnamak laikhidraba Tongbram Suresh ki aroiba mathau mangam ngasi pangthokre mahiru si laikhidaba ki mayokta sem kiba JC amadi mahiru lup singi government ka ngarang yanaba purakpada gi ngasi Suresh ki thawai dra baksang adu rim smoke ta gi lawraga aroiba mathau mangam pangthokibani Bisnubo tawpopi da pangthokiba Suresh ki aroiba mathau mangam adu da Suresh na tamnamba mailoi sang adu gi mahiru kaya mapam adu gi mahiru sing mahiru lup singi met sing su satya ki सरकार की सहायता की सु अखोगी अपाम खरा फंगनगनी हाइबगी अयाब अमा लेरे हाइबदो पुन्ना खन्ना नैनरबा मतुंगदा महाकी मथौ मंगा मसी ngasi पांगथोकजबनी ngasi पांगथोकलिबा सिदा अखोगी रेसिडेंशियल किड्स केयर स्कूल निचाना तमरमलिबा ओजा सिंग अमदि छात्र सिंग पुनमक फाव याविदुना असि सागे मथौ मंगम पांगथोकजरे अदुबु मतुंग ताबदा हाइरिबा महाकी पांदम सिंग फंगद्रिबा फावबा अदुगु मतिक जाबदंदी मिहार पसिंग अदुदा पीद्रिबा फावबदी अखोई पुन्न खोंजंग चंगमिनगने Kurai ning thobum laikai da leba Kokil boarding school da class 4 da tamnamba sai mapan khakta ngairiba mairoi amabu tamthina phukiba school asigi founder Laisram Kokil Singh gi matakta Porampa police station da restart tawkiba FIR adugi sarsit kota trial gi damakta thajin kre loinana lalaba september konma thoi da ahan ba hearing tawragani haina bektingi apopa khabu bazar dagi ningthauzam Jugeso Singhana serbama da phongdorakle Minority Mahiru Singh da pre-matric amasung post-matric scholarship sing fanganaba center abadi state na thadarakpa fund singbu minorities and other backward classes MOBC department na lana sijane amadi fishery department na beneficiary oiraba ngami singh da phangangadaba senpham sing phangandre haibagi mayokta hanagi Manipur chief minister R.K. Ranveer Singha gi masanupa R.K. Premjit nangasi Manipur High Court da public interest litigation PIL ama thakre hairi Qualified Oidabamadi, Sasinaba Mairi Singh the MOBC Department Scholarship Piri Aduga, Kangatlaba beneficiary Ngami Singh the CLPB Dre, Amadi, beneficiary Gi, Mingsu, Hanjin Bakaya Yauri Hain Arge Premzitna, Nasiman Press Club ta, Palmis Munabamada, Fondo Cray. पैसा लोइदना लोइथोकरे अदुगो होयरेस थबक जुम त लोइदेल अदुगा बैलेंस लाक्तरेन मुक्त ngaire बैंक अकाउंट बैलेंस ता एलडीए के नमय मतम खरा मुक सिक तौरी एमओपीसी अखोय थागरे एडमिट तौगरे मदुदा चंडीगढ़ दा पीजीआई दा एमबीबीएस ता मे लौथोकरे होयरेस चंडीगढ़ दा एमबीबीएस तंबगी कनो सिट लेते ओनली पीजी की दने फिशरी की दा मंत्री मसागी लिलोंग केंद्र दा एग्जांपल निकोसी अब्दुल हैदमी सीरियल नंबर ऑन थोगा तारा मुक लो ले रे Ade di bank account changdo dum changdre ade lokthok do loi lokthokre then I am filing this month agree education indra awas yojana Hauji matang aswa ida break amatang laujage Manipur madi maling tongan tongan mi pau singalune ne khoi break te yamna tunan jarake impact news po mi ta dle biko Lengsin birau Thangmaiban DM College Road Telaiba Eastern Suzuki da Fangbiragani Suzuki ki gari macha sing makhal suna Mafam sida Suzuki da train tarba mechanic singna ningthina service piriba servicing center gi khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbigani loinana irai laina loan loba yabagi khudong chaba su pizari ngasi maglengsin birau Eastern Suzuki Thangmaiban DM College Road Imphal Manipur Breaking matung taram noksari hauji makhataba pauda khwaidagi lunan ba India gi state sing manungda Sikkim na makukta laikre Jharkhand na khwaidagi maningda lai hairi Survey state kuntaru ki rural area singi sanitation gi pibam yenglaka sathakibani English ni taramanga National Sample Survey Office NSS ona sathakiba survey asi ngarang Union Rural Development Minister Narendra Singha Tomar na Delhi da phongdokibani Lunan state tarada Kerala Mizoram Himachal Pradesh Nagaland Haryana Punjab Uttarakhand Manipur amasung Meghalaya matang sina yaure NSS ogi survey asi da khwaidagi
नेम थाकता लेबा स्टेट सिंग अदुदी छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान तमिलनाडु कर्नाटका अमसुंग जम्मू एंड काश्मीर नि सैनिटरी टॉयलेट सिंग सिजननबा युमथोंग सिंगी परसेंटेज यंगलगा रैंकिंग असि पीबनी हाइरि तायल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की हॉस्टल मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन MSF की थौमी ngarang यूलिट यांखई फागतखरे हॉस्टल असिद सथकी ड्राइव अदुगी मातांगदा MSF की वाइस प्रेसिडेंट खुंद्रापम मैक्स ना फेडरेशन असिगी थौमी सिंगना ngarang नुमिदांग हॉस्टल असिदा ड्राइव सथबद कॉलेज असिगी लाकदुरिबा मिखलदा मेरेप ओइगदबा महिरोई अहुम याउना पुना महिरोई मरिदगी युंगौलित यांखई फागत ngamkibani haina phongdoki हॉस्टल असिगी रूम सिंग संगलुबदा माइरुई सिंह जुआर सानरबा अमसुंग गंजा सिजिनबगी पोलम सिंह थेंगदरकी हाइना नुंगाइतबा सफोंगदोकी कॉलेज असिगी मिखलगा मरी लेना हॉस्टल असिगी रूम सिंगदा निसागी पोलम सिंह येलंबा माइरुई मरी हॉस्टल असिदगी तांथोकपदा नतना लाकदरबा कॉलेज असिगी मिखलदा मिरेप ओइबा यादनबा हॉस्टल कमिटीना खंगनखरे हाइकी ngase MSF की लोइसंगदा पांगथोकी पापामसिंग उनबमदा मैक्स मखा तारादुना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओइबा लाकदरिबा मिखल असिगा मरी लेनना माइरोय सिंह निसागी पोलम सिंह सिजिनबा यारोय हाइखी अथिंगबसिगी मायोक्ति निसा सिजिनबा थेंगनरबदी मदर थोलबा अपपतिगी दाइता माइरोय मसा मसाना पूजगदबनि हाइनसु फोंदोखी करिगुंबा हॉस्टल सिंगदा को इलेक्शन की नमादा निसाय पोलम सिजिनबा MSF की थोमिसिंगना को थेंगनबा उहोबा तारगदी खुदक्ता जेनरिबा कैंडिडेट नरगा मिहुत खुदमक MSF न सबसाबा एक्शन लखगनी हाय लेबिगी दरिबा कैंडिडेट सिंगजु कोई बोल लेबदा निसाय पोलम सिनबनबा MSF हाइजरी निसा सिनरगा इलेक्शन माय पाकने खलिबा कैंडिडेट सिंगना खुनाइसिगी अफबा तरलोय हाय MSF ना लौजदे मरमदुना हायबा कैंडिडेट मनी अदु MSF ना इलेक्शन दगी डिस्क्रिबाइब तहनजबनी थास की तरामैद बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह लापग मरी लेना बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सेम साब हौखरे प्रेसिडेंट इम्फाल थुंगरब इम्फाल की हप्ता कांगजेबुंग मियाम की असोब मिफम पांथोकनबगीदमक्ता ngasiदगी हौना बीजेपी की वर्कर्स हता कांगजेबुंग सिट सेंगदोकपगी थौरम पांथोखरे स्टेट असिगी मियेंग फमम ओरिबा हता कांगजेबुंग असि गवर्नमेंट की मरल ओजरबसु मतम की ओइना सेटप सेंगब नतन अतै मतमदा नरक मोंगसोंग अंथोक्तुना थमली स्टेट असिगी मियेंग फम अम ओरिबा मफम असी मियामना सिजनिंग मतमदा सिजनब यानब मोंगदा थमनिंगी हाइना यास्कुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी द पार्टी असिगी टिकेट तानरिबा थोक्सोम सैदबर्तना फोंदोरकी माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर रेक्शनरीज नि हाइदुना लाउथोख्रबा लोनना सोशल बॉयकॉट तौख्रबा मिसक अमबु गैंग खुपु अमना सैंगाक पीदुन लेरे हाइना आइना थिंख्रबा लालोब असिगी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा की सेक्रेटरी कामरेड नोलेल मैतैना थादोरपा सेलोमन खंगलकली गैंग खुपु असिदा यावरिबा मियोइ सिंगसु मसक खंगबसु ngamle हाइरी लुप असिगी रेड गार्ड्स नत्रगना अर्बन मिलिशिया सिंगना लानमी की ओइबा वायल सथरुबदा लैकाई की मियामना लाना लौखिगदबा मरमना मरीनब गैंग खुदपु पुनमकी माइकोम हांगदोकपा तंगाई फदरे मरमदुना रेक्शनरी नि हाइदुना सोशल बॉयकॉट तौरब मियोइ सिंगदगी मरीनब खुदिमकना खुदक्तगी लाफथोकनब लुप असिना सेक्शन वासु थमलकली इसिंग इसाउ कैरक हना मायोक नदुना लाकलाब इम्फाल वेस्ट की कोंथौस एसेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंगसन लैबा टॉप खाबी की लंबी की फिबम काहेना सोक्सिन खबदगी रेल एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट हेडक्वार्टर मदी टॉप खाबी की मियामना सयोलम सुपना सतगदबा पोर्ट होल मेनबगी सोशल सर्विस प्रोग्राम हौकिबन मिमरनी असिदा कन सथरी हारिबा पोर्ट होल मेनबगी थबक असि लोकल MLA नत्रगा कनागोबा पॉलिटिकल पार्टी अमतगी मतेंग याउदना मियामना सेल खाइनरगा पांगथोपनी टॉप खाबी की फिबम सोकलबा लंबी सिंग असि सेमजिनबदा खुंजा सिंगना मरिनबा अथॉरिटी की पुनिंग सिंगसिलकली मोंगसांगे दलेब ऑल मणिपुर मेंटल हैंडिकैप पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दा ओजा की निमित की पालन थरम पांगथोकरे पालन थरम असि ऑर्गेनाइजेशन असि दा स्पेशल एजुकेटर टीचर ट्रेनिंग की कोर्स तमलेब ट्रेनिंग सिंग सिंदना पांगथोकी बनी थरम असि की मनुंग सन्ना लैखिद्रबा ऑर्गेनाइजेशन असि की एक्स सेक्रेटरी सोंगथाम गीतावली की मफमदा हैकलेक तमदुना इकायकोनबस उतकी ऑर्गेनाइजेशन असिगी मेंटल रिटार्डेड ओइरबा माहिरोइ सिंगनसु सरयातुना पांगथोकिबा थरम अदुदा नेशनल अवार्डी RK प्रमोसिस अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन असिगी सेक्रेटरी वाई इबेसाओबिसु सरयाकी वाही अदुना साइवलकपा हाइना मिंगथोनबा बुक ऑफ जोन दगी मैतै मयक्ता हांदोकपा बाइबल लाइरिक अमा फोंख्रे
Sawaiza Manglem Kongkham Victoria amasung Kongbam Joy Sandrana punna Meitei Mayeki Bible Larik adu Manipur Press Club ta pangthokpa asamba thorom amada phongdokibani thorom aduda aiba aibi sing Christian lining satpa mioi singna saru yaki Vavina Healthcare and Hospitalities Industries Private Limited ta Quality Brands India 2016-18 mana pirakle healthcare gilamda Vavina Diagnostics na lauriba thaudang amadi achievement sing yenglaga mana se National Chamber of Commerce and Industries of India amadi Quality Brands of India na haukiba August kuntrada Andhuri East Mumbai gi Kohinoor Continental Hotel da pangthokiba tharamamada mana se pirakhibani Ministry of Information and Broadcasting gi sponsorship makhada laliba September 12 da Manipur Press Club ta pangthokani haina tawramba real media workshop adu laliba October 3 da pangthokani amasung saru yagadaba journalist sing summa sing su hompum doida hantari haina Press Information Bureau thadropa serula man khangalakle Naminum nisum na satagadaba residential social service camp haudopi tharam pangthokre swingjamai thongam lekai da leiba New S Club na sindana pangthoki batharamaduda Revenue and Forest Environment Minister I Hemo Sandra said asigining thau laisema sana jawba amasung IMC 1 number submitting a cooperator El Loke Sorso Saruyaki ngasi no magyoba sana bagi pau Duran Cup ki ngasi sana ki ba ahan ba semi final match da Neroka FC na DSK Shivajianspo Panjal Ahum Sinoda Mighty Piramdina final Sankre New Delhi ki Ambedkar Stadium the Sanaki ba semi final match aduda Neroka FC gi Susilna match ki kuntramanga soba minute phangki ba penalty kick amabo goal da onthoktuna ahan ba half da Panjal Amasino de tauki match ki marfutere sarpa minute Maliamna Anisuba Panjal aduga maftra soba minute Ananna Ahum soba Panjal adu sanki Task Taramathoida Idol FC amadi Army Green Anina Sanagadaba tournament sigi Anisuba semi final dagi Karapa team ga Neroka FC ga final de lamba taunargani Neroka FC na Asia gi khwaida gi liraba football tournament ama oriba Duran Cup ta saru yaba ngamba Manipur gi ahanba club oire So they're under the order of Taramathoy Suba Manipur State League ki Mapan Suba League match da mamang sahigi runners up FC Jalen Sada Hills Mai Pakre ngasi league tournament asigi amata ngairaba match aduda mamang sahigi runners up FC Jalen Sada Hills ki Sanaroi Paulen Land Khongsai na match ki kuntrambadi manifum doi amasung Niponipan Suba minute singda Panjal Ahum Sanduna tournament asigi ahanba hat-trick phangki bagalina Young Physic Union Lamungbo yamna laksen na Panjal Ahum Sinoda maiti bapibangam kibani Komoksam Ingosa Singh Memorial Trust ke sendang makada All Manipur Football Association amfana sidana mapal kangjibungda mamang thagi kunmari dagi haukiba tournament sida tim tarani thone saru yari hayang tournament se kitara suba match da Southern Sporting Union SSU singjamai masung kainau library ani and Sporting Association kainau anina lamba taunargani Avorsan Singh Memorial Inter-College Women's Football ngasidagi Manipur University Sports Complex Kansipur da sana bahukre Manipur University Sports Committee na committee gi miyang makada Department of Sports Manipur University na sindana ngasidagi haukiba tournament asigi ahanba match da Biramon College Homungi Sanaroi Gitarani amadi Anita anina Panjal ani aduga Sanatomi amasung Borkaina anina Panjal amam sanduna Manipur University Kansipur bu yamal lakse na Panjal Taruk Sinoda maite bapikre Amfagi General Secretary L. Ranjit Roy, Manipur University Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradeep amasung tournament asigi Dona Dr. Izoy Sundra ngasi tournament asigi haudapugi thoram aduda sar yaki hayang tournament asigi makha taba match mari sanagani Kolomdoi Suba L. Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament NC Club Kongampat Mai Pakre ngasi tournament asigi ahanba league group center CRPF langjeng amadi Wafa Wangoi anina sanaki ba match adu Panjal amam sanaduna draw satkre match asida group center CRPF langjeng gi sandaroi Hemiland na Panjal amaduga Wafa Wangoi gi sandaroi TS Rohit na Panjal amam san mangamki tournament asigi anisuba league tana NC Club Kongampat ki NG Nausana Sankiba match asigi amata ngairaba Panjal aduna Sai RC Tailbu Panjal amasino da maitiba pibangam ki
All Manipur Football Association Amphagi mi Makha Imphal West District Football Association Sinduna SKYC Awang Sekmagi Sanabong Sataraki but Lek Tournament Asigi Makha Taba match ani Tasiki Taramatoida Sanaragani. Thamiban Athletic Union Town Sindan and Suba Sunfish Cup listening to Laliba October Tarani Twidegi October Taratuk Fauba category and Itokna Panto Lagani High Tournament Suida Yaunba Club Amasung School Singna Tawi Office Dagi Natraga mobile number 985632242 Dagi Akubamarul Kangba Yagani Haina Taugi Siraman Kangalakli. All Manipur Football Association Amphagi mi Makha Imphal District Football Association Sinduna Saturday M Ibobi Memorial First Division League Tournament Dok Andromai Pakre Ngasi Priya Kundrapamgi Sanabung the Sanaki Tournament Sigi Ahan Malikta BPYC Basikong Amasung Nesu Kurai Anina Sanaki Metsadu Panjal Ahum Sanaduna Dro Satki Mets Asida BPYC Basikong ni Sandaroi Herojina Panjal Ani Aduga Hemjina Panjal Amasanki Lunana Nesu gi Kurai gi Sandaroi Aduna Sandra Krishna Kantana Panjal Ani Amasung Ravantana Panjal Amagasanki Saturday but Lik Tournament Sigi Anisaba Liktana Dok Androgi Sandaroi Saivoi Wi-Fi na Metski Humudra Humdui Subamineta Sanki Amatangaira Panjal Aduna Priya Kundrapa Panjal Amasino de Mighty Pibangam Kibani Hayang Football Lik Tournament Sigi Makataba Lik Mets Ani Sanagani. Netahism Iraboding Singh Thabong Open Football Tournament Hayeng Dagi Pangthok Pahoragani Hairi Foundation for Living Kyangway Mamang Lekai the Sinduna Kyangway Mamang Lekai Sanabungda Satagadriba Tournament Sigi Hayeng Sanagadaba Ahan Metsta SYDA Kawamasung LLK Sajing Karam Anina Sanagani Tournament Sigi Convenant Thadoropa Silaman Makhatana Kangalakli Handak Brazil Gi Rio de Janeiro da Pangthukiba Olympic Games ta weightlifting masana da India ki mot sinduna saruya kibi Saikom Mirabai Sanubu BJP lamlai mandalna oktuna puning thawat kre ngasi lamlai assembly constituency gi manung san leiba Somang community hall da Olympian Saikom Mirabai Sanubu harau te amna opagi tharmadu pangthukibani lamlai BJP mandal gi members oriba BJP Manipur Pradesh ki state executive member case ibom sana Olympian Mirabai bo puning thawat pa oin asamba khodol tamki bukalena selun lupali sing tarasu kusinaki amasung tungda lakadaba national amasung international competition singda mai pak pa oinaba FF Mangol supiki Thormadu Mari Lenana, Assembly Constituency Manung Sena Laiba, Matamamada, Manipur Mixed Kaya, Purakiba, Al, wherever Sandari Singda, Case Ibom Sana, Asamakodol Tamdana, Ikai Konabas Utki. Howrah even Haron Singsi, Youngson Bidana, talent Singsia, when identified or support Pibidana, Hazana Semka Piragadi, Koi Mois, Miraba, Hudanatana, Topa, Sanaroka, Tongan, but discipline the international guitar sign, Torokana, Manipur, Mixed Porkani, Sentungi Pum, Pagalan, Badomasi, so one thing when I was a Janta Party, Lamai Mandagi, Sarah Tazabane. Ichama Lae Olympic Yaure Haiduna, I Okani Haiduna Assisa, we say, I go in on the Yamna Nungai Balloon Medam. I was November, December Tasta in a senior national lady, Seta I saw the Maki medal Lonaba, Kanahone, Adu Matung the 17 National Games, Asian Games, Commonwealth Games, the Mayam lady must die, so the Maki medal Lonaba, Kanahona Jake Aduka, 2020 the Tokyo the Togodoriba Olympics, so I saw the Maki medal Loduna Mayamgi, Asasa, I saw the Makining Batuna, Kanahona Jake. Komorakpa Sports Association Assam Sindana Assam ki hozai da pangthokadoriba lek Moirang Tem Babahan Singh Memorial Football Tournament lising taratrukta Manipur ki mahut sinduna saru yaruna bakanglai Park Students Association ki team ama ngasi KSC ki General Secretary na lamthaduna Imphal thadok rehaina KSC na thadorapa sewlaman khangalakli Hauji arobada moriba paamana pizare Wangkai Kendra ki Congress ki MLA oiriba Wai Irabot Congress Party thadok laga BJP ki yauragani haire Rape victims sing the Achuma Wild Fangana State Medical Legal Service Lehen Batangai Fadre Haina, Deputy Chief Minister Gaikang na Fong Dokre. ILP Sana Lohai na Laki ba Wakar Concert Tugay na ba Police na Tiagyas Kapada, Mahirui Talagi Batang Asopan ng Kre. Amasong Duran Cup lising ni Taratro ki final sang doon na Neroka FC na ano ba puwari masem kre.